kuria rauga mugeria kundigana yori mucini tukwamba tumenye ina ite cia ndo igana weri nitugakuoya bara keno ngihita hituka stage kidogo ri Sanchez ici c'est asa ko ni rugongo muno apana Raure. You see nowadays, children have fancy names. Yes, largely so because of the new world order exposure, especially social media. Naming a child. Nikoro eka discussion mwanosyo akuwetu. Yes. Ya tari rayo kazi eno. We wadu make discuss, especially the parents. Namuno debate yako letu ria be. Ria bere ria kefatithio. Ya kefatithio. Onogera site nyige cia internet ri. Okorago favorite boy names, Christian boy names, Muslim girl names. Because people can Google. Kona Lemuel. Yes, Brandon. Yes. Na maleto maure. Ogirora ya me maleto maure. Ni akuma especially the generation Z. Yes. So if you're to millennials, how many millennials is your Z? Z. Ne Z. Z can millennials ne why? Why the millennials? Asabe. Oh, he millennials. Why nigetho thie Z. Yes. Kumare wa generation Y ri. Ginya Z ri. No tha isto na alpha. Alpha ri ni ciana isto rarera ri witu. Ya the generation alpha. And the most complicated one are the generation Z. Yes. We shiria Z ri ni cia muthoni ukodira he. Acha muthoni ni Y. Acha. No. Muthoni no generation Y. Ne Y ka ne Z. Ne Z. Generation Z. You know, the fanciest names. Yes. Brandon. Lemuel. Yes. Liam. You know. Brandy. Very fancy. You can trace them back 7 generations. Ito tiari ate maundu maigi. Yes. It's copy paste. Copy paste. Oh, gore hana. Ria kuwa wo gore ha? Iri hana watu wo guka guo. Yes. Oria guka guetagwo. Yes. Copy that paste. Wona kana kamya geta tu kaigwa geto Habakkuk mure hivi. Na mwana ucio amenya akwandika ritwa riake kwanja ria kubatithio. Yes. Kuma standard 3. Yes, so it's very complicated. So the mwana geto Bartholomew ri. Na Anania. Over time we were mokire makaje ku discuss makena marito maure they are a little bit ancient so nani okora mundu wetu akimende cingo iyo kimende guka kire gwetagu Galileo wa ithaka Bernadette Joki no, there are some names. Syriaca. The Syriaca. Yo Syria como. Io nani no, tata. Tata Syriaca. Ni ba mi mukuru. Yes. Jida Johnny. Ne mari to ma hau gatene. Eugenia. Redempta. Redempta. Wagari. Yes. Zakaria. Generation Z, I can bet you. Chei gemeta wa Zakaria. Ai, Zakaria. Timotheo. Timotheo. It's very rare.
Nebukadinezari. No iri twa nyenda kumenya kuri ari aumire. Yes. Ritwa ritagwo Mikielina. Because it's not biblical. It's not Who came up with that name? Mikielina. Yes. Maritwa mumari from the first missioners. Muno a fe aria mari athu. Uigwa mundu ureto Camisius. Iwe shoke rokora izo. Yes. Kirugongo. Etwo Kamithio. Ida hivyo kuna generation Z mundu uretwo Balaam. Balaam mo. Adam. I think we were the last generation to lift name directly. So taro ni ori adu etu eta wa Humphrey Ngoni. Au jetago. Yes. And I'm very sure ciana cia kwa wakinya ria makajiara ri. Digwe ciana makoya ri twari Humphrey. Yeah, that is chances are near zero. Ngoni no Humphrey. Ona gotire Humphrey nini. Na tell mwana wa warugururi. Waruguru wa baba Ngoni ri. Ndigwe cirie tagwo Humphrey. No ne go kiurereria. Tene kwanja ni tona le tioragiririo. Hapana. Ona ne ithe oragia tiri mtoto anaitwa nani? Mo Maritwa muri aratuo. Yes. Aratuo muru wa nyina na ithe. Yes. Aratuo Silvester wa Cira. Period. Silvester iko na fee. My late father uroko horori. Birth certificate ya my brother Muthari. Second born witu. Audio ritwa ri. I think ni ahindite kanyamu kidogo. Tondu birth certificate ya Muthe ithoma Bedford Moses Mwangi. Bedford. Deguo? Bedford iko. Re Muthe ni ari Bedford. Guka. Aguka kahoreria ndi kana yari aguka kahoreria kana yari aguka Mwangi. Riu Muthe ni undu wa kwenda Bedford iyo ri. Birth certificate ya Muthe ko yandikitwo Bedford Moses Mwangi. Bedford. Roke wa mundu eta mutha witu Bedford ri. Ocio ni wa mbari yakwa muhari thiini. No amucie. Moko wale hathina. Ni maritwa mariko marathire kwandika mwana. Gwitwo guo. Mundu ni Bedford. Yes. Ne kwa discourage go muno akiingira thukuru. Ritwa riu ritikahuthike. Ritwa riu ritiga feature outside the family circles. So no anelio glaring. Tako Bedi. Mutha itu eta Bedi. Tho munyua ki? Munyua mai. No, it is in his birth certificate. Bedford Moses Mwangi. Munyua mai. Maritwa mathi kwici ni mani. Ona ndoge kora mundu uragia mwana thiku ici akimutata scholastica. Ngumu. Maritwa mau ma novel ri. Ne akunekirwo ni Google. Google since change those. Yes. Ona ne he mundu option ya maritwa similar. Na riu. Yeah, exactly. Riu weherie riria ikuru. Wethe ritwa similar na riu riereru. Ori praise. Ni nya muno munene witu Mwangi wa nyina wa gatoto. Atiege mwana mwete Philomena. Philomena. Me fati. Kana korubas. Korubas ro ko ne korobo. Maritwa moi wa koruba.
ukamenya mundu uria wetwo 60s 70s abatithĩirio tuthu kana kĩa ngonyi nĩ marĩtwa maibagĩrĩria ũira nĩ he ũira ugagwo kuona we are na force. My name is Chantel Mokami Natamohonoku. Hena ngũranio ya Gĩtagwo Philomena wa Ngarĩ wa mũthuri wĩtagwo Kĩragu. Nĩwona rĩu ũira ũcio nĩ weiga. No, Chantel, Shanice, Laura, Gĩtagwo Peyton. Atendo. Gĩtagwo Peyton. Tafaithoni. Peyton Wajiro. Na mĩaraho mĩega. Ũkamenya mĩaraho mĩega ĩyo nĩ kũgugu. No marĩtwa nĩ Eugenia wa Ngarĩ. Mũtumia muohere me yũkona piũ ũcio nĩ muohere. Gĩtagwo Barocio. Ndĩritũ. Barocio mũhũri. Kwendana na Kristo kuna. Ĩra 14.